Kapan tahu tu lah. Tu ni happy pila dua ketika important question na. Oh. Tuesday honest. Important question. CHSL na. CHSL to G2 CHSL 2022 na. To Delhi Police Delhi Police Ministerial Appen na 2022 MTS atau na apa na CGL atau na CGL cila kita cai tayar tu kuma MTS 2022 kita ang permode cau dua hantam ale question apa ni dulu rutin konsep lo se explain jo lo dia na to very important question selected kan bol do hala to na cha zani kha ni la question ang ge do mo e bo pe de che tung ja cha concept ka explain na e chose topic ka explain jo lo re cha ala lo dia na even percentage bo sai da lai chala na ala lo dia ke jo lo dia to cha concept a question nong ja I solve diu cha cho concept ni nong ga ji pi do chu chung la pha ta ale ta man ho ja pha nai lo ka cha pha nai lo pi hil na khade pha khade bol do Burma's basic class of Burma se khelo chala na it's question number 1 8 into 3 divided by 6 plus 7 minus 4 into 2 plus something plus 4 plus 8 minus 10 which is 8 into 3 divided by 6 plus 7 minus 4 into divided it's all not 4 into 2 see divide plus it's divided by 4 plus 8 4 plus 8 minus 10 कितनी बोले हम किसी बोले ना मचो बोल मसा पेन जो कहते हम ब्रैकेट लो पे चलो ना ब्रैकेट हम लोग ले बोल मसा को ब्रैकेट जो आते हम b bracket of division multiplication addition subtraction चलो ना ब्रैकेट हम लोग of हम लोग division हम चलो ना divide ना कितना की पहले divide fraction खेल अब चलो ना by pen is 8 into 3 by 6 divided 3 by 6 के बात हो तो चला ना ये क्या था plus 7 minus 4 into 2 by 4 divide खाना खेल करते चला ना plus 8 minus 10 इपिजिन नाम तेले खुद नम चा ये बोलेंगे आही ले चितो नीचे का बोल रहा हम चितो नीचे का बोल रहा हम मत बोल मसा हो बना पीपी मसा हम डिवीजन की चाहिए तो चलो ना अपना मल्टीप्लिकेशन दे चलो ना मल्टीप्लिकेशन चलो चितो नीचे का बोल दिन बार चितो नीचे का बोल दिन अदम तो लोग पिछला मल्टीप्लिकेशन की बोल मसा चलो ना प्लस माइनस हो सकता इधर हमसे 3 to the 6 2 4 to 8 see 4 plus that हम 4 plus 7 minus 4 ले 4 का चला ना या तो डिवाइड में खेलेंगे तीसरा 2 by 4 1 by 2 तीन बोल डालना ना खेला तो निकल चला सो दिन अब आना 2 plus 8 minus 10 ना
yeah ai le chai plus se gom de zan ham 12 minus 12 plus 12 plus 7. chi pham 4 plus 7 is ham 11 chana yeah 4 plus 7 11 plus 8 khuzan ham 19 minus de chala na e wang same side de ka gop de chala na minus 10 la minus 2 ka goma le zan ham minus 12 ka gop dine wang minus de chala na minus 12 answer se pera ham 7 to so off na khod anam jam aban chi pe pe ta etsi ne thina di wa ka bolya exam phale exam ma tu na chang ki dong ya na exam ma dina boldam che exam ma ta ve vela ka zi lo de chala na exam ma ka zi ale bata division to multiplication bo he focus cc focus the plus minus ka focus lo de na cc ka focus de chok focus lo de na 3 by 6 se bham 3 jar ham 3 to the 6 chalo na 3 divided by 6 chalo na 3 to the 6 ala 2 to n he divide 3 divided ya to 2 4 za 8 chalo na ala 4 plus 7 to jar ham 4 plus 7 to 11 minus kati ding na 4 le 4 ka ta chana da abana jar mam 2 plus 8 jar ham sorry jam chalaya 4 um chalana 4 plus 7 abana chalaya jan ka tiya minus 2 abana plus 8 minus 10 ko jan ham minus 2 na si minus 4 de minus 4 to plus 4 ka le jar ma 7 na ita garna thi thi dana na botil cho hele it's a question cho to asi je sala cho na hele bol ma sama ma p na bol gom 3 plus 5 by 2 of 4 into 7 plus 1 by 4 bracket of 8 चला इतनी बोल दो हम 7 plus 1 by 4 इतनी बोल दो हम इंडिया तब ब्रैकेट ना होए बोल मत सकते हैं चला ना इस तो चला होगा का बहुत ही लोग चला से वो चोमा बोल चला से चोमी बहुत देते हो अल्लाह चला ला चलते निकल बोल मत सकता हम ब्रैकेट सुना ही बोल बेदी हम लायम 5 by 2 लोग भी चला ना अब बना ब्रैकेट बना पिया के तियम ऑफ चला चलते निकल बोल चला ना 5 by 2 of 4 ही पिती ना हम ऑफ ही पिती ना क्वेश्चन ना जीरो तब चला 5 by 2 of means multiply चला 2 is times हम 2 to the 4 ना 2 5 are 10 ना 10 plus 3 जब हम 13 चला की बोल चाहे था ना अल्लाह 1 by 4 of 8 कोला 4 to the 7 plus 2 Jam 7 plus 2 9 ये ना चना अल्लाह एक काय पियो मम इचे ब्रैकेट से को सोल्व लाची ताचे ब्रैकेट से को सोल्व लाची ता चला ना चिते ने कमल पे ले जा सॉम 3 9 ना 9 minus 9 117 kita exam mana boh ni cah mohon nam okay kerap tayo ile ratio proportion chi pha man nai lo pyo chong yang le tricks ka ne on he pe pe ham mai thi ta so na mata 4p is equal to 6q so question cho is equal to 9r find p q r la p ratio q ratio r p ratio q ratio r chi hore ke te tin hol do ham iti hol do ham explanation ka bom sa dam chila nga he explanation phat he lo chei wa che explanation about it ngen he thina de wa na adol ta ta hon ki pya le iti bol ham ratio na hol do ngale ne lo pi chalo na 4p is equal to 6q is equal to
9r is equal to constant number khat k zoom no bolo chalo na 4p ko hold ding ala 4p is equal to k ka ti the chana 4p is equal to k p khu pe hum k by 4 na da p hi k by 4 ala q khu p dis dam chita ma k by 6 r khola k by 9 na ichi ratio kala le ti um da tam k by 4 is to k by 6 is to k by 9 anu ya se LCM la ga ta sala na anu ya se LCM kala le pham 4,6,9 LCM kala le pham 2 to the 4 2 3 6 9 hum 3 chi ki both hello 3 1 is 3 3 3 9 3 to the 6 na 3 to the 6 is 36 sala na LCM chu pham 36 LCM to multiply so ke da LCM to chala ya 36 ka multiply de na chalo 36 ka multiply de na chalo 36 ka multiply de jan ham chala 4 jan ham 4 9 36 6 jan ham 6 36 9 jan ham 4 9 6 4 9 6 4 na it's go explanation but exam atana bola ham exam atana bolo re cha exam ai ki bola ham tile PQ or hold edge. P is to Q is to R hold edge. LCM below चला ना LCM लो तो LCM इधर हम 4 to 9 to 6 के LCM इधर हम 2 to the 4 9 ही तो आका बहुत ही लो या चके या कला रहा ना 2 3 the 6 ना तो आका बोगो ले तो आका मन खचाम तेरे वहाँ 3 आउन फला ना 3 का बहुत 2 ही के बहुत ही लो या चके या कला रहा 3 3 the 9 3 1 is 3 ना abana bothim talo wana ki bothilo common ni khacham talo na ati phana cha common khacham talo phana cho tisi se multiply di chola na LCM cha 2 3 is 6 6 2 is 12 12 3 is 36 36 into 1 is 36 na tisi se bone multiply lo chan 2 into 3 into 2 into 3 into 1 na multiply ala 36 chola na ye LCM cha jan ham 36 LCM chola na 4 is at 10 36 sum 9 till 4 9 36 p to 9 that's all q to 6 is at 10 6 is 36 na 9 is at 10 sum 4 answer se pam 9 is to 6 is to 4 itu khun bori to ila na bori cha the thema sida mo ko shakai bor bedo ham kara me chala it's all ratio proportion class in la palo ne dots kita ena body LCM na dio exact time sum ti chana ji cha dio chala na aile chala hi 4 2 8 kita la 4 2 8 hilawas 4 2 3 kita la 4 2 3 in PQR hold kita la P ratio Q ratio और है ना कितना है इज़ात LCM ना हम 4 to 8 को 4 to 3 को 2 to the 4 2 1 is 2 3 वन की बहुत है तो लोग ना जितना नहीं multiply ले जाओ हम 2 to the 4 ना 4 1 is 4 4 3 जा 12 LCM जान हम LCM 12 चला ना एल P जो जाता हम 4 जाता टाइम्स हम 3 P जो 3 वन Q चला 2 जाता टाइम्स हम 2 6 12 ना और चला 3 is at times sum so for the answer to 3 is to 6 is to 4 so ha hello pichana ala rak ngata karab bitam ala suppose 1 by 5 P is equal to 1 by 7Q is equal to 1 by 9R 7Q is equal to 1 by 9 R PQR hold antilala PQR hold antile PT bodu ham LCM kala la jan ham LCM kala le jan ham
Azolo explanation ka bot ban ka bol la so tho dia na now hijita bang hin ki pele LCM kala le jar ham 5 7 9 jar ham 5 9 45 khacha ki bol thik lo pe le na se ka bol le yang chala na aju tele se ko ka bol ding ha le pi to chun se ko bol leng za so dam ke explain sangin na tin bol na hi mail chi no explain la hung son ma te exam ana bol ding ha ta pata na che single fraction ki pya la chu LCM na la chun iza times na bol ham ki ti chala na to LCM chu chai na divide ngai cho na khara chu number te pa de chai na divide ngai chala na ida chu na bol sang achung lang one na hi su ke ala na if achung lang one hi su ke le 5 achung lang a ko ta 5 achung lang ko le piam 5 7 achung lang ko le piam 7 9 achung lang ko le piam 9 answer chu ji cho chi be je ta na ratio proportion ki man nai lo ya chu trick email chi on to na anu ya pa kho chung ana ko le bata 1 by 5p is equal to k chona na p khu piam 5k chona na ja azo langa pa nga k bol wala is equal to k tai la wala na p khu 5k q khu 7k r khu 9k hon de LCM na la chung so tho to de cho bata na explain kan bolam jalanga ya chila ka explanation boling na iti so mo hizo ta bang hun ke pia ratio holding hala constant k lang ka ti equal to boling la constant k lang ka ti chula na 1 by 5 of p 1 by 5 of p is equal to 1 by 7 of q is equal to 1 by 9 of r is equal to constant k ka ti chula na p chom bia ka koinom ya hizo ta ni ji ka compare la bada 1 by 5 ko pia 1 by 5 of p ko pia k chula na p ko pia 5k and it's a jama to q ko pia 7k abana r ko pia 9k chula na which ratio kala le pia je p q ratio kala le p ko pia 5k na 7k 9k sa p ko mon mam k ka kala le p so na tema ya cho ratio ke pela che pa chung pa ji pe pela cha noi pa hi chung nga na pe lang ji da chung ji na chung yang na ne them ta ratio proportion abana cho hi la man nai lo pe ch and follow la na he and cha question number 1 and 2 ta ratio and proportion ka bola tin chai ta symbol ta pata cha ratio and proportion chi be ratio and proportion asi bola ta na it's called a 39 to 46 b comma c is called a 23 is 13 na a is to be hold and get it ti hold adu ham which is put down the ma number li jula na ratio ki pya le chite ni to chite ni ka thi cho is to ji ka thi chite ji ka thi lo de na is to hen ji ka thi ka tem ji ka thi chite hen ji ka thi jula na ratio ko mata cha a by b quick ham 39 by 46 ki chula na ja abana b by c quick ham 23 by 30 ki chula na is to hin che ka thai chita che ka thai chula na ne thema ala khun ji ti bolu ham b to b ki ka thai lo re cho chita ni na ka thai lo re cho ya cho chita hin ha b to b na ka thai re chula na chita ni ka thai re chita ni ka thai re chula he wa a to b whole in ti chula tema mata chi a is to b whole in ti chula na a is to b jo bham eta ka zero cha mata a is to b abana b is to b ki bang chula na
C a wala le chala hi answer chu A is to B is to C yung pot chala na ratio chu na question chu chala ga jing A is to B chala ga jing aso tele A is to B chu pe hum 39 is to 46 na B is to C chu pe hum 23 into 13 yeah ita ka bole chala na 39 chila 23 ma sangam je piam 23 ko the 46 bana pe koi dam 46 chite ne ka multiply ka jire chite ne ka multiply ka jire chite ne ka multiply ka jire na ita chu ko bol no the cho e wa he cho number ne hoi ta ka bana hi le bata na hoi ta ka bana hi le hichile ki cancel the hichile ki cancel the ka di chalo na chila chi bata ki cancel the 23 is times 46 ya 2 times so na 2 3 6 2 to the 4 2 times there 23 1 is 23 2 and 13 2 times is on hum hello the 13 3 times na yeah 3 3 is 9 3 1 is 3 and answer ko ratio hola la chon real value hai mailo pe chalo comparison shunyo the chana shunyo the chala na epm dam ta ho 3 ratio 2 na b le b common chala na ya chu ani na pa 1 ratio pham che 1 chana ele hichla he 1 ratio 1 ka zilo ra zohela ka zidam 1 ratio 1 chapa zo chala ka zilo chuna ratio ki bi pala b le b khom ding c he ta ga soi ri cho ele 1 zohela ka zidam 2 noi chana ka zidana 2 ratio 1 na ele 1 masang hele pi koira ka tiam 2 zo hele pi koira ka tiam chite ni multiply ta jan ham 3 1 is 2 1 is and A is to B who is हम it's A is to B है हम 3 ratio 2 and suppose B is to C don't have किधर हम 2 ratio 2 or 1 ratio 1 दिखे ना A is to C don't have 3 ratio 2 ना ये ता ratio proportion tam karab letam ratio je pele hijito ni je cancel thi cho now hijito je cancel thi cho which hai number ki pilo ya to number pi ki te ni cancel thi we'll see when this two can cancel and this two can cancel that's all this question chalo ta na now put it on we don't have much time ada bata question चला आई मेल से बना खाती x square x plus 1 by x to k तो ना x plus 1 by x to k है ले x square plus 1 by x square से पिदा हम k square तो चला k square minus 2 ना ये खान बाहर नहीं लंग होते नहीं चिन सारे बिलंग इतनी हम स्वाम तीजो कफुट कहीं मन लोरी नहीं ताऊ जो खाए कहीं होते वहाँ खाए कहीं लो फाट नहीं लो पिउच बाहर थोड़ी ताऊ ना x square plus 1 by x square को पिजा हम k square plus 2 ना ये थे माँ इतनी हम स्वाम को सही पिजा हम गासे वाम रहेंगे ना गासे वाम में मतलब x plus 1 by x को तब a plus b थी जो ना a plus b को पे हम k है चलो ना a का दी थी b का दी थी चलो ना स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर वाला पीस हम अन्य का स्क्वायर चलो ना a plus b whole square so दाखले a plus b whole square को पे हम a square plus 2ab plus b square is equal to zero pm k square ना x has cancel term अल चाहे pm term 2 बोसे हम ताचो ना अल x square
plus is a pi going 1 by x square plus 2 is equal to k square चला ना 2 चला हम कच्चे ले पिसो हम square जो 1 by x square जो पे हम k square minus 2 ना x plus 1 by x is equal to x square both side बोल मसां वाना if x plus 1 by x equal to k हिले x square plus 1 by x square बोल पे हम k square minus 2 ना फिर से तब आगे चाहिए a minus b whole square के बोला ले चला वो plus गच्चे रिच ये चला या plus by खुला गच्चे ला minus होता है ना ये चला या minus होंगे पाले खुला गच्चे ला plus हों सो रिच ये चीज़ ने फट कर सही या question आती है तो तब question आलू दो हम चुको x square plus 1 by x square न होलो रिच ला ये चुंगा के पीछे प्यों खन minus या खन plus है चुमे ऐसे अंदा चिरप न्यो explanation है किल फल कोर्स algebra में फल है किल दे सो अला क्वेश्चन बता चुका x plus 1 by x सफर पे हम 5 x square plus 1 by x square होता है तेला 5 square minus x plus 1 by x square होता है तेला ची प्रिपेयर हम चिते नहीं लाओ है चिपें के अप्लाई हम इतना ना x plus 1 by x square whole k constant number means 5 6 7 8 9 10 100 2000 3000 and no it and do na it's an dole p ke tem question so k square minus 2 k ko tem 5 square minus 2 5 5 25 minus 2 so 23 chance na eta exam mana bole so ya ta sana che x minus 1 by x is equal to 5 kitla square minus 1 by x is equal to 5 तेरा ची 23 या हुंडी तो लग जाना अल्लाह तो है कोई पेन फॉलो दे हम नहीं पाना x minus 1 by x to 5 है ले x minus 1 by x to k है ले x square plus 1 by x square to k square plus 2 ना 5 square पे हम 5 square plus 2 5 square पे हम 25 plus 2 पे हम 27 जो पे हम 23 है ना तो 27 के बगम तो मान लो पिछ ना अरे जी बोल पेว่าคิดมายังबोल दो हम जी बोल पे नेคิดมายังबोल तो ना ये तो बंग जना चिकरा बितां अले x minus 1 by x is equal to 5 x plus 1 by x is equal to 5 x cube होंगे तो ला plus 1 by x cube जो ये पे दा हम क्वेश्चन है करा बिताम चे a के plus 1 by x cube plus 1 by x cube कितने फला पिरताम a cube k cube minus 3 times of k हम सुदान का हिल के दो हम का हिल दारू ताम हम सुदान और क्लास ला फले के हिल ताऊ तो k plus 3k ना अदर ताचो हम सुदान हो खाकुआ a plus b x 1 by x को b हिलाए कीपिंग बोल सके बोला k कीप सो ताचो ना हमें a plus b होल तो कोई हम a k plus 3ab into a लो ले a k plus 3a square b plus 3ab square ना plus b cube है ना is equal to 3 cube ना अब आना a cube plus b cube चला गच्चीला minus 3 ab into a plus b ना minus इधे है इधे चों है दिया ना अरे तो बंगा जो ता होकर बोला ही ले इचन सभी कन हो दो ले इधे को दो दे हम सोचा ना चो ले के उतारता हूँ ना ले चाहिए कुछ पेन फॉलो द हम चो फॉलो द हम से फॉलो द हम प्लस है ले प्लस पाँच पा फॉलो दे चलो ना प्लस है ले चलेगा ही माइनस इधे के जाता ना ये चीज़ चलेगा माच प्लस नहीं दिया ना इक्वल तो खरफा ना माइनस दे चो इतने माइनस ले 3 बियॉन्ड जो माइनस दे चलो ना ए वहाँ इक्वल तो खलंग खरफा ले प्लस हो चो इतना नहीं होती ताऊ ना a plus 1 by a जो 5 है a cube plus 1 by a cube जो पे करते हैं a cube minus 3a 3 into 5 ना
3 into 5 kia kia la 5 ki jang pa chana 5 ki khot piam 3 5 15 ka minus ala piam 110 na kita kang to changa bol cho le che le x minus 1 by x piam x minus 1 by x piam x minus 1 by x से फल है चलंगा पहला दो चला ना a के प्लस 3 के है ना a के प्लस 3 के लिए a के प्लस है रहता है ना 3 के ना ये चम प्लस है रहता ना लेकिन सबसे पहले तो हम 140 130 लगे मतलब 5 plus 5 10 2 3 4 1 140 oh Masih tu antam, dia cila pepe kan kalau kita tu cerita mama apa lagi closing borat tu, special case kan shipping square tu kim ni nam dunia cian enggak, dah macam high level macam kita orang lomai tu na, a to the power 5 a to the power 6 kita orang lomai tu then plus 2 level kita ni betul. Maka if x plus 1 by x is equal to 1 na. चला स्टार हो जाता है x plus 1 by x is equal to 1 ही ले x के पिता हम minus 1 दे चाह ना इसे क्या चीज़ अंत ले x minus 1 by x को 1 ही ले x के पिता हम positive 1 ना इस दिन की क्या चीज़ अंत ना रहते हैं कि क्या चीज़ ले बता चाह कोई शक्कर दो चम्पा if x plus 1 by x to 1 है x to the power 36 plus 1 by x to the power 36 होता है क्वेश्चन ना देखिए हटो हम स्क्वायर या गला थे किप या गला थे स्क्वायर या गला ले हम ले जिसकी मांग गला ले कब बोलते हैं ना ए वहाँ जब बेचे हैं ना कब बोलते हैं x वैल्यू के है ना ले चुन कसौर होते हैं चलो ना स्क्वायरिंग वो साइड जो तो बंगा a स्क्वायर a किप तक गला ले चीज़ लेन बोलता चलो ना ना ये थे माँ अले h तो मंगाई x plus 1 by x 1 2 ही ले थे लोग तो 2 एलो ना 3 क्यों 3 4 5 हो ही ले 3 दी तो लोग तो only 1 नत्या ले ना x plus 1 by x 1 नहीं ये ती खला 1 जो मेंशन आये ले वो 3 formula 3 दी तो 2 दी ले चुकुद दी तो लोग तो 3 दी ले दी तो लोग ये वहाँ क्वेश्चन आ मोटा है तो ये उस x plus 1 by x 1 नहीं ले 3 नंबर लेता था लोग ना 36 kilo 97 101 2020 तो अंदर दो ना अंदर ले पी है तो x वैल्यू से पी है तो हम चाहे x plus 1 by x 1 ही ले x की वैल्यू को पी है तो हम -1 ना क्या अरे जी x की इज़ाल लेके सोते हम x की इज़ाल लेके दाम 36 1 3 1 is 3 3 to the 6 ना 3 1 is 3 3 to the 6 x skip to the power 12 plus 1 by x cube to the power 12 so ये होता है चलो ना पहले बताओ ना क्वेश्चन करना है -1 to the power और ही ले पे हम -1 है ना -1 to the power even ही ला positive 1 plus है ना अल्लाह चाहे बता ये तो चलो जी तो आ ही ले x cube ही पे हम -1 चला ना -1 चला या ही -1 to the power जो कि फिर even हम बोल हम even -1 to even if हले पी है कितना positive सो चला ना अल्लाह ची -1 to even ही ले positive सो 1 है तो ना ये चला या 1 by -1 to positive सो ले 1 by 1 चला ना क्या 1 by 1 को 1 तो चला ना 1 plus 1 को पे हम 1 plus 1 को 2 आंसर जो 2 हाँ हाँ हम number system la algebra to ila nai lo ya na he jong la chi chu explain na chu ni het hon na ta lo de na he ra lo bi
Chơi very basic mà lại bảo nó gì đó tao cho cái gì đó làm cái gì đó làm cái gì đó là chọn à lẽ thì các bạn chỉ PT 2000 tu cũng hay làm 2022 mình sai 2022 gì lâu là x plus 1 by x 1 here lang x to the power if you have to confusion de ta chala na ai hon cube to square bo he wa dam ke ta ro pi chala na adam to bang ke lawai le chu chala ngai 1 he ya le chun ite ka bode ka tiam x cube che piam x cube che minus 1 chala na then the the ele keep 3 times that times them che number le wale na e hope ananta e bola le ti bodo ham che x keep to the power is that ti ham che 246 is that ti ham 368 na 368 na bana 3 4 is 12 yeah 368 abana new jalana 37 na 21 yeah abana 3 4 is 12 yeah 3618 1920 new jalana 322 tina ta jalana 37 na 21 ka tela khat na lai jalana 12 3 4 is 12 ai lawai wala bata 3 by 2022 ti bola channa 3 6 is 18 na 3 7 is 21 3 4 is 12 na and plus 1 by x to the power 3 to the power is how 674 and x keeps a pay minus 1 chala na minus 1 even hum or hum acha ina hi tua ki divide thele even zo now last digit by tua ki divide thele even to tro la o cho for it tua ki divide thele jala na even chala na even to 0 ki chai din tua ki chai din 4 ki chai din 6 ki chai din 8 ki chai din this is here acha ina chi ma le even chana ye chi lo le o de chala na chi chana to chan even minus 1 even hele pia ka tiam answer che pia 2 Etiama, it number ko yang dana bo mot lo do ta chana. Ele cheta banga cho minus ilana. X minus 1 by x is minus 1 ke tela. It's equation ma mahila. Minus ke tela p ke tela x cube ke p ke tela plus 1 che minus ilo de plus re ta na. Na. Ja. Plus ile che plus ile hirang ai tela 1 plus 1 by 1 ko 2 tho to na ala te ka banga he che 2021 hongi te tela 2021 te tela la ite bodo tam x to the power is at home x cube in one value here of chalana here to equal to 3 is times some 3 मतलब 2021 को 3 का बोला जाए हम 3 6 18 19 20 3 7 जा 21 अब आना 11 चा ना 3 3 is 9 ना 3 and 9 hello 2021 2020 to no na 2020 ta 2020 ti wa hele 3 za ham 3 za 21 apana 3 3 za 9 1 hen 9 3 7 za 3 6 8 na
19, 20, 23, 7, 21, 3, 9, 27. Na? Iti bolot na? 2027. Amon chita mong chana divide hidian pidiw cha no? Divide hilo cha di lau cha. Di tam che 3, 6, 18, ni hen 3, 7, 21, 21, 3, 5, 15, 5 dito. 3, 5, 15. Dito. Dito na. 3 ay divide hai. Ipidya nga chika bolam katila. Odd kala nung jay. Odd ke explain nung jay ka bol cha. And 3 jana ka bola chika divide hai. Ki divide hai chana. Acha tala plus 1 by jana 6, 7, 5 na. Acha tya hi minus 1 to the power odd tachana plus 1 by minus 1 to the power odd da minus 1 to odd hele khelo sign ki khelo to chana minus 1 odd hele pm minus 1 na chi plus heading 1 by minus 1 to odd hele pm minus 1 minus le plus lo chi le zom minus dita ala chi minus 1 hong da tachana answer se pm minus 2 na ita inna ka break khang hello pe ke explain ya ka explain me ja na ka bol ya na no exam phal iti na bol ham exam ta phal e ta na ka bola phan su lo de cha exam ai ta hi x cube hi chi 1 ampere hi le x cube ma na bol the hi le na x cube ma na bol the ni ke na hi le chi pm o chula na ele minus 1 to ele am to it's a plus it in it's a minus it no to te lahon di te beta zoi bo pe no cha pata he che plus in lang che ki pe lang che x cube to minus 1 de jala na plus ki pe x cube minus 1 de jala na it's a minus x to p minus 1 jala na minus 1 to o to p minus 1 na plus 1 by minus 1 o to p minus 1 ka bola le minus 1 to minus 2 na iti hong de cha aban chalo ta ban chalo ta si na confuse ba na ku chen wala confuse on de dan chu khat ve ni ve re ja bon da chan phare ta question hoya ke pm find the volume trigonometry chalana bo bata profit and loss se bonai lo pyo chalana a person gains a profit of 12 1/2% on selling basic an article for rupees 720. Find the cost price. Find cost price. Cost price बोलेंगे तो चलो ना ले cost price ले selling price से पढ़ना ही लोग तो ना ए वहाँ है चाहिए percentage आम खुद थी तो ना percentage ही खुद उतार चलो ना percentage आकर बहुत जगह लाम बहुत percentage अपने को profit है तो चलो ना profit of is activum 12 1/2% चला ना 12 1/2% 12 1/2% से पे हम फ्रैक्शन ना 1/8 चला प्रॉफिट हम लो सम प्रॉफिट चला ये पिदा प्लस हम मेना सम प्लस देना अले बता ना परसेंटेज है कि लो तो ओरिजिनल तो चला ना ये प्रॉफिट और लॉस ये लो गेन और लॉस तो चला ना अच्छा तो माहिर प्रॉफिट इज आर कम हुए हिजाना का जो आहिले थिल सेलिंग प्राइस पीपी व मोहन 720 पे चलो ना कोस्ट प्राइस हो रहे कोस्ट प्राइस के लो
Thilman chu is an azwa lecture profit chalana 12 1 by 2% profit mo chuna le thilman chu chen get le chen kwa ka zo lecture profit chu 12 1 by 2% de ti na so percentage and loss ha chu if you bom e rapana 1 ilo sai le pidam e rapana 1 again le pidam 9 je pidam selling price ta so na chen get je pidam cost price hisab mana ka cho 12 by 2% to ka zo le 12 by 2 ko 1 ti ne ya na get cho khatonga ka zo le 9 ta so na e ba mo ni pen pi bam 720 pi so na zo na cho che ko unit cho mon za soma za ne ti bam 720 so na ele za time ham che 9 8 za 720 80 so na cost price is at the time 80 mama 8 is 64 640 it is profit and loss at the profit and loss percentage at method as also na just like by here I will also hello feature na neta is it tam question on ala ta jana bol da ala question ka be kit lawan correct betam 15 cube plus 14 cube divided by 15 square plus 14 square minus 210. This is the 128 2 27 3 29. What all? Iti khud hum ta hun kitna hai la. 15 square to 15 cube to cut area. What is it to chong now? Is it to chong? Plus or minus anunga mau mali cut thina sai lo de chong. Ala chong 15 cube divided by 15 square into 4 into 7 kitala na 15 square to 15 cube ka la 15 kharam na lai chala na eba pra ka thiam tile ake ka bi mam multiply am ja ki ka thi cho ake ka plus minus o male ki ka thi him lo hai na ki ka thi him lo ala chi ti bol do ham kya hai le 15 cube pe ham holo ngai ta chala na 14 cube pe ham number le na le de chala na it is not plus na divide ke ding ta chi na bol da ham ita chuna bol da ham na bol lo de na 15 cube 23 to 5 15 mo alle bata it tamang it in vela chunna it number hai pe 15 chuna chi pe 14 no ya pin ki pe 15 14 hita ki pe ai chunga khoi pe ham a 15 ko a kala a cube plus 14 ko b cube ka ti the chuna no ya khoi pe a square plus b square plus ikam ke halo chuna na ele ta mal chal formula kho a cube plus b cube expand ka bola la chung su the de tin na kan bola la व्यक्ति ka bola chu bata chana kan bola hi le bata chana a cube plus b cube chala na a cube plus b cube anu ya hi pram a square plus b square kha chala na a cube plus b cube ko expand ka bola la pisam a cube plus b cube को का हंडा ले पिसम अनु या पा तो a square पास होता देगा a plus b whole a square plus b square minus ab कितनी थी ना जब दिया a square minus ab plus b square बता रहा हूँ a की plus b की भी ताम का जी थी otherwise अमोद ही ताजी उच्च a plus b a और न होना बाहर जी उच्च a square minus ab plus b square तना बाहर उच्च लना ए वहाँ कि a square plus b square चिपाई कोई मसीहा ना बोल लो पिचो चिपाई ना कोई अंडा थका थोड़ा उच्च लना plus minus इपिजा चिपाई कोई मसीहा हम इपिरा चिपाई कोई मसीहा बदले a square plus b square minus ab दिया कसोते इसे ab थी ने so 15 to 14 का multiply 210 सो देती ने तो
Ado tere hi tam condition ki equality ka bolam achunga hi a plus b ki ma ho chisu ta chala na a ki plus b ki ma ho a plus b pe hum a plus b na abana pe hum a square plus b square minus ab na a square plus b square minus ab to minus 210 so it's all divided by chi pe hum 15 square plus 14 square minus 210 तो ही 10 जी का कट थी था ना ना पूरा का कट है को तेला ब्रैकेट इन पी बसा मल्टीप्लाई ना ये थे ना हिची तो हिची चिन ब्रैकेट इन खंचो मल्टीप्लाई न खंचो ना ना मल्टीप्लाई न खंचो ना हिची तो हिची का कट थी लो तो हिची का कट थी लो तो हिची पाबो से तो हिन चपाबो का कट थी लो चपाबो का थी रे वहां ब्रैकेट और माइल चुन इंटायरली चोसे से का कट थी चोसे से का कट थी ची x ही ले चोंग x का कट थी ना y ही ले y का कट थी ने थे ना अले चोन चा चा एपिसोड एपिमम 15 plus 14 एपिएम जे 29 इचे चोम तो में बोया ला चों दे देना सो तो चे माई ए होई ता है इचे में थोड़ा सा अंदर ना हां अले बता ना ये चीज जो कने एक्सप्लेन है ना एग्जाम तो ताते ना बोला हम अचुंगा a की प्लस b की पे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की पे आले आंसर से पे हम चिना जी लो दो आंसर से पे हम आंसर चो a plus b ना 15 plus 14 देने चो ना 29 आंसर ये थे मा 15 ni a कलर चलो ना पता ना तो 15 को a के 14 को पे हम b के चलो ना अजी चुचते नहीं के बायात a ले b का कोई थे हम के हिसाब से चलो ना हम यही पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab दे इसे से तक रिप्रेजेंट है चलो ना अले a के प्लस b के फार्मूला से पे हम इसे तो हम एक मत थे पे a plus b होल ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab चलो ना डिवाइडेड बाय अनु यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab ना जिसे से तो जिसे जगह का चलो ना ये p बोम तम a plus b बोम ता या आंसर से पे हम 15 plus 14 ना ये थे वो हम सो तो आंसर होती है आज इसी इतनी क्लू के हम एग्जाम आई थी क्लू के हम चाहिए ले मसा पेना हिच नंबर तो चे नंबर के बंग तो चे के बंग खान स्क्वायर ही खान किप भी ना आई के बाहर लो आंसर तो a plus b 15 plus 14 बोला 29 का खुद ngay लो पीछे ना बोलने लगे चाहिए कुछ का बोल दे साउंड नम चाहिए कुछ का बोल दे तो ना ले 12 cube plus 13 cube 12 square ना plus 13 square minus 6 minus 2 5 minus 256 it's a whole entire epithet called a cube plus b cube a square plus b square minus ab 12 to 13 का multiply so देना अजो तले एपीएम आंसर आचो a plus b से पे हम 12 plus 13 ना 12 plus 13 से पे हम 25 हाँ हालो पे क्वेश्चन आते तब बंगाला नोटिस आइला गेमन लगे ओह क्यूब है ना या स्क्वायर है लचो a plus b है 13 plus 12 25 चाहता ना मतलब ना हिची मैंने अचुंगा ही प्लस है लवा a के माइनस b के पाउंड के साथ ना a के माइनस b के चला माइनस होंगे या ले चला या माइनस होंगे दे प्लस होंगे दे चला ना माइनस के साथ आंसर से पिदाम a माइनस b दो
plus ya chu a plus b na minus ya la chalang si si chiang minus ung ida ta chalo na chite ni ki ka la ta chole answer che pyam a minus b na etima ase na cho chila ki ka minus ung bang hal lang ila ka ti cho etina a ke minus b ke hitin ung ki pele na ite ka bol man sar pidi tam je che minus ung ida ta chalo na che minus ung ida ta a ke minus b ke minus ab ke tira chite hin che ka the chalo na a ke plus sorry plus ung ta chana ida ka bola hele a minus b whole che minus b whole ta na a square minus b square plus ung ida che minus ida che plus ung ida na chite ni ka tho chalo na answer p mom a minus b answer p dam cha hi minus 1 na ethema adol ta chi 13 ung ida che 12 ung ida ya lim zo de ya yong la concept p han ni cha next question ma chutala next question है तब मैं what बोल दो हम पता ना trigonometry PM 55 square minus 45 square PM लग क्या भी बोलते हैं मैं चंगा बोल होता सी पितो किलो a square minus b square किलो चलो ना a square minus b square को PM a plus b whole a minus b चलो ना ऐसा चीज़ चुंबक का गलाले नंबर लेना ले चुंबक गलाले नंबर लेना ले फालतू ना चलो ना a plus b PM 55 plus 45 PM 100 चला जा 55 to 45 को मान ले 5 plus 5 10 5 6 10 ना a plus b से PM a plus b से 100 था ना a minus b से PM a minus b से 455 लगा कितना डॉलर 10 चलो ना आंसर से PM 1000 तो से नहीं लो पीछे ना हाँ नॉर्मल 55 square का गला दो सांगा तो ना 55 square जो का गला दो देंगे 55 into 55 का बोर्डिंग नंबर चली टाउन सो रहे चलो ना 525 525 50 52 525 30 3025 चला 3025 में दिन चला याद हुई कि दिन मल्टीप्लाई का बोल के दिन क्यों सो रही ऑफिस चला ना तो सब आज वो इसको इतना ही को ज़्यादा बेटे नहीं थे मना इल्ले 2022 square minus 2021 square चला खुद अब हमने इवाला नंबर ले लेला ना एवं a plus b minus b फॉर्मूला है चला ना a square minus b square से पे हम a plus b ना a plus b whole पे हम a minus b ना a plus b को बोला लगा को मान लेगा हम 4043 ना जा into इधर हम चुको आंसर से पे हम हाँ नॉर्मल हम चला ले trigonometry चाइना बोलते हैं ना ना trigonometry चाइना लगा बोलते हैं a के plus b के पता है a के plus b के चो 0 हिले a plus b होड़ है a plus b होड़ है ना ऑप्शन आचो root over 3 times of ab root over 2 times of ab 3 to 1 पियाम आंसर ए पितो किलो दा a के plus b के तो 0 a plus b होल है 0 ना
na a plus chite ni bo ki pile cube ki pya hila chi cube ngai chala na no chi ka mo the na cube bol ta ala a plus b holo di pen he ga cube bote cube wala piece on a plus b whole cube formula ho pyam a k plus b k plus 3ab into a plus b na it's a formula chala na a k plus b ki me pyam 0 chala na a plus b whole cube ko pyam chi lo ta chala na 3ab into a plus b na 3ab into a plus b jab di ham di beta to tele a plus b chala nga hinka lata a plus b ka kai la equal to langa chila divide nam chala na chi pyam lo re ta chana to lo re chala na zin langa pa ve langa kan sol noi langa de a plus b to a plus b khat ki ka le jan beta a plus b ni bom ta chana na ele ni pa hi chila ho ka sol le pidam a plus b de chala na root over pyam answer of pyam dam formula basic formula hen on la bona khud moi lo pi question ha lo pi cha karab detam karo detat to tamen wa akhat boratena tamen wa akhat boratena tamen wa question ni borate concept ni ke manai lo if a complete work na if a complete a work in 6 days and b in 10 days b in 8 days tita okay 8 days na in how many days will the work be completed if they work together na ni zan na chai han dam ato khom hana la ti cho tan no bok pat nai lo pi ma ha lo pi cha patana e khun na to ti khat ni zan na jo ham ni go ma jo chana 6 days ni go ma jo chana na ale bin ni zan zo ka tiam 8 days 8 hello 8 days azo chana na e chun ni na khar to re ni go ma chai bi chun na khat to re ni ge na chai ale na che he to na de nga che tite ni common ake ba non khat ka ngai to ngai chalo na mi ni ko compare na de nga chu nang na to ha le khat na to ha chu ha mo chu idi ko compare lam de na to ke banga ka pi ngai chalo na na to ke banga ka pi ala chun ko compare thai re chalo na ale na to ke bang hol na de nga che pi bole ka tiam LCM la ngai chalo na 6 to 8 LCM kala le tiam 2 3 6 2 4 8 12 bol hai telo 2 3 6 6 4 24 na to 24 unit hai ta na to den cho na to som ni la li om le e cho ni go ma chai la cho ni khana cha bol om 6 times on 6 6 4 24 8 za nam 3 za 6 8 3 24 na bijun ni ge na chai chu ni khana chu na to thum thum ma chai the chu bijun ni go ma chai the li li chai ya na
na to chai cho chi na to cho na a chai LCM le total wak tu na ele a to kho mana le chi ni khotha cho efficiency tu na chi ni khotha hon cha tha ha thon ni khana tha ha thon cha cho a to kho mana le a tha hon ni za de tong a to kho mana le a tha hon ni 4 plus 3 that how a to kho mana le 4 plus 3 7 if they work together is na le 7 hi le chun na to chu ni za na zo da tu te le 24 na to chu a to kho mana chu se gi ta chu na ele 7 za times sum 7 3 is 21 22 23 24 7 3 by 7 days answer ko 3 7 by 3 days na 3 7 na 21 22 23 24 means fraction so dan hen on nalayam 24 is divided to 8 1 7 3 is 21 chalo na 7 4 28 in what out ya to 4 kilo 7 3 21 kilo 24 thina de ga ke dam thum na ya karo betam ale hete da ma question ka tam wa ka khat ma bolo ta e chun a chu chagen ji te na no e chun 15 days a chai na b chun 20 days a chai na they work together for 4 days nearly not open chana mi kharen ni som la nga chai kharen som ya chai the na to khomana le how many fraction of work is left na to ding za how many work is left how many fraction of work is left you hold on the question and be say mi kharen ni som la nga na to chai so na e hen bi ni som nya chai so na ai wanga chu khakana ama na changa tol ni som ne nga chai achanga tol ni som ne chai ai wanga ni li tong khom mana ti chuna he china to achai thion chu ni li tong khom manin a to zo na chu nga han pa chu na ane na to za ban la yang na vetale e chu ni za ni khotha het na ringa che pie ti bom yo sem la do chu na 50 to 20 zu za nam 60 yo sem na 20 za times sum 23 times na 15 za times sum 4 na ele na to ding total work chu LCM la wa che pi ti total work to na ele ato khomana le te ne ko gop ngai chula 4 5 6 7 ato khomana le ni za to na ni ko tha za na 7 unit per day to on na ele ni khana hi se gi to do han chula na ni za to khomana nili to khom le na to za ka che nam first one za 20 na to che han ta chuna ya 20 na to che han chu na to chu za ham song gu la ni li bo to on la 20 na che han chala na zan mom 32 na ya 32 mo chala na na to din hi total work chala na nikota khare nili khli to do khare li to do la chun nikota chu segi to do an chala na segi chun nili to na la chun 28 days la na ele to no how many days left la 32 units la na fraction in order to chu na to chu za na na 32 chu na to pum pya pana na hode chu 60 na ya ele za tam sam 2 za tam sam 2 1 is 2 2 6 is 12 2 3 is 0 to 8 is 16 to 15 8 by 15 ka the ta lo na to za ko adar han cha na the na ba ba ko la cha te pe cha it's in days it's in days ya it's a unit per day na ana to do za na it's in ana to on unit
ตัวดิ้งจักหุ้มอามันในส่วนนั้นงานน่าใจทีละจนในข้อท่าจนนี่เรียตรงได้ดีนะอามันในส่วนนี้ใจทีละจนในขนาดจนในชุ่มๆมาตรงได้ดีนะถ้าตัวข้อมันอะไรจน4 plus 3 7นี่จักตัวข้อน้ำนี่นี่ง่ายเลย5 times สินี่เลย4 times สิอ๋อครับไปตามจะติดเลย triangle อาขัดบอลนะ geometry อาขัดนะequation ahang ki pichu 127 degree 67 degree x a b c d find xung kitile ipm x ko angle pam oh x value hoitin he dham 127 half hai मतलब नाम अदोर तातो इति पिदाम जिसे से straight line pm 180 straight line 180 तो 90 या ना 90 या 180 ना अलिन के ले circle ले 360 या ना आता ते लचन 180 या लचन 180 ला 127 कला तो लची नंबर दे चलो ना 180 ला 127 कला तो लची नंबर है दिंग नंबर तो ची नंबर तो sum of all triangles is हम 180 degree है ना अब जो ती लवा है ले मतलब simple ता लो हासिल आई लवा का सही पिदा चला external angle ना external angle is equal to sum of opposite interior angles oh it's a theorem पढ़ो मुझे कहीं मन लो नहीं ताऊं पता exterior angle है जम चला ला triangle है exterior angle जब हम लगा हम तीन तो चला लगा हम मतलब चिपा exterior है ना exterior angle चला लगा कि पीछे चिपे हम 127 ना exterior angle is equal to p कितना sum of 67 plus x ना अल्लाह 67 चला कर स्क्वायर का चलो ना 127 minus 67 तो x था चलो ना 127 minus 67 plus तो चला चलो minus या 67 ना 0 60 आंसर चिपे हम 60 degree ना हाँ हम तो हासिल नहीं लो कितना ही ताना बोलने जैसे जो फॉर्मूला है मेरे चाहिए तो ना अदोर ताज़ो जिसे से 180 डिग्री हिला 180 डिग्री ला है चकला दो हिला चला है पीएम दाम 180 ला 27 कला दो हिला 180 ला 27 कला दो हिला 3 7 ला 5 153 देना 153 degree to 67 to x को हमारा 180 है no not 153 इला वे 127 ला 53 बोलना 53 बोल दे जाना 53 तो 67 तो x को हमारा 180 degree है ये तो अच्छा बहुत है ये वहाँ से पिका से हम तो अच्छा exterior angle is equal to sum of opposite interior angle ना Number 10 tau. Ala kata now. Which is very easy but it's a triangle chala na. It's a exterior angle chala na. It's a kya tapoi. Ala chiang hi sorry chiang kepe point. It's pa hi 27. It's pa hi 33. See p है that exterior angle का p है that 27 plus तो sum of interior angle से exterior angle तो इधर का चला ना 33 plus 27 तो जान हम 60 degree चाहिए 60 degree तो oh कितना ये हंते ही बेटा चलना अले इतने मामा ही इतने मांग के तंग देना इतने मांग के तंग चला या ही इतने ही 100 कितने लंग ये चला या 30 degree कितने लंग इतने पी है
Say 30. 100 जो हिच तो इनफेम को कब 100 हिंगा चला ना 30 तो इपी को कब में हम 70 को कब है ना तो तरह से पहले है 70 हालो कितना ना पता half पेन जो ना से पेन यो ना no confusion lo na dinga na half pen chu angle bisector na it's angle ho chalo na it's a it's b it's c it's 60 degree to 10 it's here pipote angle b to angle c hi ki bisect ai angle bisector che ki bisect ai la chala ya he te ka ba angle hote ta na angle o holden a ki te hele pe ham hello there angle bisector angle interior angle bisector na interior angle bisector ko pe hum angle BOC na angle BOC 90 degree plus na angle A by 2 90 degree plus angle A ko pe hum 60 by 2 se pe hum 30 na 9 120 degree se pidam 120 degree that's all 90 degree plus angle A by 2 chimel ji taw no na ele circle la exterior la he chalang exterior he pa la chalang am ta cho chalang am dia na exterior la nan dong hi ta na exterior la hom na che ban na exterior la hom pai mo hi beta ngi do nai sai hi beta tu ta de ai le circle a mo he triangle chala na it is circle ta cha na ai le circle a center o chala na it is circle in chord ta de pem che chord hi pem bc chord ta de na chord che pitina che radius ke bond chala na ala chord cho ala yati lawa diameter ta bon line ki kai ni center circle to kha chala na any angle suppose it's angle kita ile a ta it's angle is at dam it's te ka banga 60 it's angle is at dam 30 degree half it triangle ato circle ato he khan hani to no circle e pale pire tam chi angle BAC na angle BAC is equal to half of angle BOC nethema it's a pa hi cho ele chala BDC tilala BDC is an hamse ke bang de cho ai ke badi ya cho bata chalang bo yang le ja dam ke bang de na ele a base ke ba bata chalang angle to angle za ka le angle se ke bang 30 na chala ya bolen ka ting chan bo yang la che 30 to cho tema antang piam to chong chate din ten trigonometry he chaina boratin sit khat chai tawin geometry isolation patam karab letam na top tai oh geometry isosceles triangle between ham isosceles in an isosceles triangle na in an isosceles triangle the base is 6 5 times of its equal side 6 by 5 na of its equal side hello la bolan me di lo gente in an isosceles triangle
equal sides na. Equal size is 5 centimeter and base is 6. If perimeter is 32 na, if perimeter is 32, find area. Area ang kita lai pam. Pati body ham isosceles triangle se pam. Triangle hi e bang side ni ki bang na. Stay ni side ki bang athong na pata ki bang lo na. Isosceles triangle is ABC to to. ABC. ABC mon PP1 equal side to pam 5 cm che 5 hele 5 hele. It's a base to pam 6 to na. Ajo ti hele perimeter bizar ki pm 32 area ho hold on chalo na perimeter ho pm 3 times of side ho chalo na no perimeter is 32 okay no problem perimeter also boy to boy area hola area ho area versus triangle to half base into height area of triangle to half base into height chala na area to half times of base ko pam height pam ki hada upi chala height ki hada wala height hold ngai ta chala na height hold wala chala hai pam perpendicular kai so ngai chala na perpendicular kai so la pam jo 90 degree chala na the perpendicular in isosceles triangle perpendicular kai so la chite ni ki bangchan ni divide ji so ki bangchan na divide la chi pam 3 chi pam 3 Pythagoras theorem ne na la 3 4 5 Pythagoras theorem ma 3 4 5 chala na 5 ki p 3 ki p la chi p dam height ni p dam 4 ne lawa yang le ta na bol he chano ne lawa le 5 ki p chala 3 mo ta chana iche ke lo pi chala na Pythagoras theorem ma chana bola la 5 square is equal to x square plus 3 square na ka bola x is a modam 4 kan mo de cha ke dam ka bote wa triple he na la 3 4 5 de chalo na height ko pm ki mo ta chana height pm 4 4 hele 2 za tan sam 2 6 12 area pm 12 centimeter square da perimeter kan aman nam lo pe la na question to di lo mai thi perimeter apana side hold on yang he mai thi na pe chi la question to exact question ta bang tam kya ta lo kar do tam if the incubate na incubate ajna now if length to tika banga length to na 10 na breadth to 12 height to 18 hila how many cube of side 6 upon a centimeter can be formed zara ke form theidan cube ko cube che pham rectangle da bang chala na even 3 dimension ba khone thima kichi chala na cube da cube na che pham length na is pham breadth is pham height chala na ala cube ko pham cube ta bai bang sa yo se ki bang na ala volume of cube ko pham length to breadth to height sapum pya na
ele chahi pidam lengen to leng ti cho pon aki bang so chi chlo na ele la side to a hele a into a volume je pam a cube di ta a into a side yo se ki bang chlo na aki ba lo le aki ba lo dong ju aki bol chlo na chi ki bang so ke cube ma a into a je pam a cube chlo na volume of cube ko pam a cube chi cube cho na ji cube cho volume of cube ko pam lang into bread to h na volume of cube pam a into a lo a cube cho aju tela man se ko leng hi pi atem volume a cho volume of cube ra ko leng a ko 10 bread a ko na 12 hai ra ko la 15 na ichi pya ha cube na chala na cube na pa na chu cube is की form थेदम a cube तो ना 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 इज़ार की form थेदम तो इज़ार के लो भी numbers थे तो ना n into इज़ार की form नाम किसे थे लो भी चला ना cube से जो ये तीन चीज़ें cube से जो 10 into volume जो 10 into 12 into इज़ार हम ये तीन divide के नहीं पोता है ना confusion दिया है equal to इज़ार की form नाम के लो जो n इज़ार के होते ना into volume of cube पे हम a cube चुना इज़ार की फॉर्म नाम क्या है लोग into a cube कितनी ऐले इज़ार की फॉर्म नाम क्या है normal into a cube को equal to लगा होने वही हम क्या करते हैं हम divided by a cube ना इज़ार की फॉर्म नाम हम क्या है रहता है ना इसे का solve वाला ना a को पे हम 6 ऐले इसे पे हम 6 cube चुना 6 into 6 कितनी थे हम a into a cube चला ना a cube to a into a कितनी थे सुना अल्लाह चीज़ जब तम चीज़ 6 जब हम 6 3 जा इतने 3 2 जा 2 लतो ये काटा ना जब की फॉर्म हम 10 12 18 दिना मो 10 6 3 जा 18 अब वाला 3 so 3 कद दिनों हम लग कर के ना 10 into इधर हम 12 into 18 ककत साजो का था करके दन हम 6 3 जा 18 ना 3 to the 6 दा 6 2 जा 12 2 ले 2 का ले 10 क्यूब की फॉर्म थे तो ना volume of cube जो volume of cube में डाई डिवाइड जो ये तो इधर थिल्ली ताकतचो अबोंगा बाया का सवाल है हिसाब से इधर का सोदो दाम देना चना हिसाब से इधर का सोदो दाम तो आहे 10 सोदो तो which means हे volume जो हे volume माना डिवाइड देना इधर लाहूं सोदा न का हिलता चना मैच cube area volume तो आहे बेसिक मोमो हो बाहर रहने लगना इधर चलना पिकनिक तो रहता एग्जाम आ देंगे cube ना कितना था cube मामा बोलता है if the diagonal of a cube ना if the diagonal of a cube is 12 centimeter find the volume volume hold the answer to 100 root 3 b not to 87 c not to 192 root 3 which is done what now cube को भी हम कि बंगत चलो ना अदोंगा भाई कि बंगत चलो ना लेचे कि बाना को अदाई गुना होते चलो अदाई गुना होते लेचा पना इसे चल है ना इसे पातों का लवास सब इतने बोल सकते ना इसे निंग लगा पना निंग लगा चल रूम आ बता इसे रूम अपना खोला चल ये रूम इसे बता इसे क्यूब में चलना
adong bai ki bang square type thin cube me chana ala cha hi diagonal ka ni kana chala chung to kon chala no ko one corner para one corner na ala cube ma to side hi bam e ti utna bona ki bang volume che pe ham a cube na lateral surface area hum ki to ala lateral surface area che pe ham 4a square है ना तो का सरफेस एरिया होंगे तो अलग हम 6a square ना diagonal के तो अलग हम √3 times of a से बाहर तो ना हाँ volume of a cube को a cube मात्रा है अलग चाहे बता diagonal ही भी थे हम 2 थे ना 12 थे ना एवं diagonal of a cube को भी हम √3 times of a ना diagonal पे हम √3 times of a को 12 दे એટલે side tree पे तम 12 by √3 ना amount volume होने देते ना √3 अनु या √3 जो rationalize बोल देते हैं अनु या √3 कोई नहीं लो कोई लो देते हो अनु या √3 माला चुंगा कोई बोल देते हैं ना अचुंगा कोई दे लेते तब अंतर तो multiply का चला ना अचुंगा का multiply दिन अनु या का multiply देना का बोला ले एपिसोड हम चे 12 √3 by √3 into √3 कोई बोले 3 so बता ना √a into √a का बोला है ले पिदा हम a √a into √a को हम √a square ला चलो ना square तो √का काले पी हम a हम चलो ना √7 into √7 को 7 ना √3 into √3 को 3 √9 into √9 को 9 ने थेमदा એટલે સાઈડ છે પીસો આમ છે 3 ઝ ટાઈમ્સ આમ 3 4 का थी जो ना 4√3 दा साइड जो 4√3 सो छ ना એટલે વોલ્યુમ होला વોલ્યુમ એ पे हम a क्यूब ना એટલે વોલ્યુમ जो पे हम इचे का क्यूब ngay चलो ना 4√3 का क्यूब दे छ ना दा दा अरे 4 into √3 का क्यूब माले पे हम जो 4 क्यूब तीन चलो ना into √3 यहाँ ये थुम्बे का बॉडी तीन चलो ना दा 4 ही थुम्बे 4 जो थुम्बे ना √3 यहाँ थुम्बे दा क्यूब जो √3 यहाँ खन्नी थुम ने थे मां हाँ भाया इज़ला गरब धाम चपने करब धाम ना बोर्ड बनता हूँ अले बता 4√3 whole cube चना 4 ही थुम्बे दिने चो ना 4 into 3 times 4 cube या ना into √3 जंग ही थुम्बे दिने चो √3 into √3 ना 4 cube कती थे चो से 4 cube मा मासो थे ना ए वा √3 into √3 को पे हम 3 अब ना पिमो √3 4 cube पे हम 64 चना 64 into 3 √3 ला ये 3 तो इनसे वो का मल्टीप्लाई रे चला ना 3 जन हम 3 4 जा 12 1 and 3 5 3 6 18% जो 192 पिमो √3 192 √3 आंसर चा सर्च एंड इंडाइस ने मैं बंदा दिया बोल देता है पहले volume of a sphere करब बताओ volume of a sphere जो पे हम volume of a sphere if the volume of a sphere is na volume of a sphere is 729 na if the volume of a sphere is find the radius find the radius what sphere ho pe hum perfect circle hello pichu na circle ta bhai ma circle hello na zone thim na to sphere ki dicho na
spherical in shape maybe spherical in shape ti ko na yo khat ga bo tim ga zom tim na ala sphere cho volume khoi piam volume of a sphere what is volume of a sphere ko 4 by 3 pi r cube square में लोग जो volume है cube इसी तो ना area है फले वो square दे तो volume है cube दे तो volume of sphere 4 pi r cube lateral surface area की तो ले 4 pi r square ना area फले square का दे तो ना volume है फले cube ना ये अच्छा होता है area के तो square total surface area को इपिहाम volume of 4 by 3 pi r cube little surface area is 4 pi r square total surface 4 pi r square is normal spherical also gape wang le tere kaga confused tai ko khalo na sot betan lateral surface area 4 pi r square total surface area 4 pi r square ma cho na hemisphere abong ki khel da hemisphere abong ki khel sphere azi ma sa tem bala hemisphere abolo to total surface area 4 pi r square today ne ki bang cho sphere hai ala volume of a sphere ko pi ti bam mon volume of a sphere ko pi ti bam 729 na चलो ये volume of a sphere का जम बस ये पोई आपको पोई volume है क्या 4 by 3 pi sorry volume of a sphere को क्या 729 चला ना volume है क्या sphere आता 4 by 3 pi 4 by 3 pi को हम 22 by 7 ना into r cube दे 729 ना r ही hold दे चलो ना ऐला r cube को hold दे वाला चला वो एपिसोड तम 729 अनु या से चुन लगाम देता ना 3 into 7 ना अचुन लगा से नु याम दे ना 4 into 22 दे आला Seven 22 to nào chứ 722 ta ce 720 720 check ka number ka mo ji 720 te ai la ta ka khod nga le te khod dam 211 na da 2 1 is 2 2 1 is 2 चीज हम 2 1 is 2 2 3 is 6 2 6 is 12 0 दे दिया 2 1 is 2 2 1 is 2 ना अब 4 9 36 90 ना देता 90 into 3 into 7 by 11 आंसर जो क्यूब माहूँ दिया ना अले और कोई पीड़े हम क्यूब रूट ऑफ खुलांगा से 90 into 3 into 7 by 11 आंसर जो चुंगे थे जो इसे बोलो मैं कमरों लाला या ना ना इज़म तताई फाला कौन अंदर डायरेक्ट अंदर क्यूब रूट होंगे जो आंसर क्या का नंबर का बोला ला या ता चुंगे प्लीज करा बताओ बताएंगे ना हेमिस्फीयर आ चला volume of a hemisphere is
24 120 hemisphere betelna hemisphere HEMI volume of a hemisphere is na chezo sphere chola na hemi means half thina cha achu na yang te noi la ne te che pe tam hemisphere ta chona hemisphere ta chona ala volume yang cho half ta chola na into half a couple of the period tam we down to 2/3 pi r cube da sphere also half ka bola into half ka bola 2 to 2 ki 4 ki kala 2 chola na 2/3 pi r cube so chola na che pir to lateral surface area pidam twice pi r square 4 to twice ta na total surface area pidam 3 pi r square le cha na episode 2 episode ya 3 हम kan sai pe cha lateral surface area age kya hai la bham tela total surface area cho ichiam kisim na ichiam kisim aba hachang kisim cho lateral surface area cho lateral ka bochra cha mo kisim chi kisim ta lo cho ya cho 4 pi r square hi total surface area cho ichiam kisim ta na itla radius khat radius ni kisim ta na Nathema abana chala ya half radius pe ham circumference ake khare pe gitiam pi r square by 2 chala na ja semicircle ake khare la half pi hai Hopefully, it is bad to you on confusion. Lateral surface area volume change 0. It is volatile now. Volume is 2/3 pi r cube. Lateral surface area 4 pi r square. Total surface area 2 pi r square 3 pi r square. But now lateral surface area chunka bola na total epale no ya sisira la chunna sphere also like bangla cho volume of hemisphere ka pitham to 2/3 pi r cube ko is at 120 na ka ko na le radius to pem pakan mo cho so that's ne thema asara so dan cha ka se ya तो आहे सिलेंडर आखलो रोतिन अपनले ट्रिगोनोमेट्री या जिंगले बोलता ट्रिगो च जिंगले बोलता ना तुनी ना बोलनो मनला ट्रिगोनोमेट्री च जिंगले बोलता cylinder in a cylinder na volume and pure पे हम 5390 pure ना height is an pure हम 3559 pure diameter hole of it so diameter hole of it volume of a cylinder पे हम pi r square h so volume of a cylinder पे हम इतना या ना radius height nathemta hiti cho la volume cho pi r square to height na amo khale p diam pi r square to p pi ko tam 22/7 cha na pi value ko r square r ki below na into height ko pam 35 is equal to mon question azar heti wa finance 30 ne thema ka khona hi le okay 11 to 22 na now 11 5 55 11 9 9 90
11 for 44 sorry 11 for 44 53 la 44 ka la do 9 na 99 11 9 99 na ida ka bo thi achu tile achunga to achunga bo ki ka the che equal to la oh na ban le 7 is a times sum 5 35 na 5 2 is a ham 10 10 to 0 ka la ki jai ta chuna dita red r ko pitam chu 7 r ko 7 na the diameter se pe hum okay so 14 cha edang ka bot cha calculation kithian chuan na chan na radius to diameter ni ko ngai chala na chi radius kha chala na chi radius kha ko blessing kya che pitam diameter cha ya chu radius ni ve ka bol athema cylinder formula yo si but man no do profit and loss akhat bol ke batana to ka ratam profit loss khat bolak de profit loss akhat bolak tin naman da putan by selling article for rupees 9 na by selling article for rupees 9 na a man lose 10%. A man lose 10%. 10% means how much should it be sold to get 8%? How much should he sell na? How much should he sell to gain 8%? That's na. Question se ya chu pasal khanin zakhat man chu thil cha mahin allo se ketra 90 zo tina sala na agi ka amount chu chen ko he tina so e bang hai tai ki ho bo ti ho che ti ki ba percentage lo chola na percentage ai ti point of the loss of 10% ek chapra ka thi chola na 10% loss we piti ko bodam loss ei la chunga minus la na original abula chiza dham dota cho anu ya pidam cost price thil ka chon man chona na fraction hi simple profit and loss akona no fraction ki pala denominator hi cost price hi te re cho profit and loss of do pala na achunga hi loss ei la minus din profit ei la plus do ya tilta cost price to 10 la selling price is at the town 10 minus 1 na Zarham 10 minus 1 for 9 is not selling price na how many zarin azoetium chenko rupees 9 na azotele 1 time sala na azotele athilman nong chazap manham rupees 10 na athilman nong rupees 10 ta sala na cost price 10 hi selling price chazap ham 9 na amahin how much should he sell to gain 8%. And the cost price is at 10 na. Selling price is at his angayam. Aman is at gain na dito 8% again na dito. So na 10 la 8% ka gain nga leti ka boda ham 108% of 10. Jam di ham. Bata now. Zakhatla achana now. Kalos ale 100 minus loss percent ka bole na into cost price ne thema achi kisi tota selling price na selling price so loss akazole 100 minus loss percent by 100 into is ham cost price la na ela ka gain ahila ka gain ahile 100 plus profit percent na
by 100 into chulanga kazidam cost price na ala hon ichi kazido ta ala selling price is na ka sell dam 8% ka gain na denga ta ka gain ninga la formula ka zara chala na 100 plus profit percent into cost price na it's a choice kazi denga la chahi te kazi dam 100 plus 8% by 100 into cost price is alham 10 it's a selling price that's all na it's a selling price that's 108 into 10 is alham 108 into 10 na 0 khato 0 kha ka ta chuna le 0 hi la decimal ka koi dinga khoi anu langa pa khat ka di khat ai la khat ai te chula na 10.8 rupees. Selling price of pidam 10.8 rupees. Hello, pichana. But no question kana na dohaniya 4 plus 9 minus 2 bar 4 plus 9 minus 2 bar into 1 by 8 agitilichi the kabodam 4 plus 9 minus 2 achunga bar ma into 1 by 8 and rekatilichi kabodam bon masako 4 plus 9 minus 2 bar ma le pitinam 9 minus 2 bracket tin cho His don't take here on low the same meanings or no. 9 minus 2 could 7 into 1 by 8. You talk about it. Na Achunga baru male bracket to kipangati. That's it's a boot mass and LC on. Since go to the plus go to the one. Karame as it on now. I let hollow bekhat trigonometry hollow bekhat trigon का क्या होता है ये बोला बोलना लगा अच्छा है ना बताओ trigonometry है ये बता हम आपको क्वेश्चन पे जो sin 20 degree plus x is equal to cos 30 degree ना find x ngidirilla pida 1 है answer pida answer जो tika banga 30 40 60 1 jalo picha pida पता ना sin तो cos इतनी की बात है इधर हम sin तो cos इतनी की बात है इधर हम तिले h sum is 90 degree है ना is equal to 90 degree है अच्छा sin a plus cos b p है ना हम 90 degree है कहते हैं ना ये मा और sin a is equal to cos b ना sin a is equal to cos b if a plus b is equal to 90 degree से मैं चेता हूँ ना sin तो cos उनके बात है so if a plus b is equal to 90 degree ना यानी चाहे a पे हम b पे हम 30 degree b 20 degree plus x को पे हम a चला ना आज तो लेते देने के बाद है रचन 20 degree a अच्छा a plus b को पे हम 90 degree का चला ना 20 degree plus x को पे हम 20 degree plus x से a नलाय चला 20 degree plus x से a चला ना sorry
it's about no right na plus b hi pm 30 degree na is equal to 90 degree ja c pm 30 plus 20 pm 50 degree chala na 50 degree chala ga chila pm minus 50 degree hi ngai chala na ja adu tele x pm 40 degree ya theta ये दिया ना x is equal to 90 degree minus 50 degree a plus b ही 90 degree ही ले sin चु cos के पंगा तेरा चो ना अल्लाह इचा स्क्वायर रूम लो पिचो है तो मेरे चो स्क्वायर रूम लो पिचो the square and pi bola long confuse ke mai thio pila ba pa ta tarab betam ner hannam rectangle ala square of pi out sin square 23 degree plus sin square 67 degree plus sin square 40 degree plus sin square 50 degree. It's a whole day. It is a whole day. No one will have sin square data plus cos square data so 1 chalo na. Chini hai chalo na. Ele sin square data ko pam 1 minus cos square data khola beche cho khotalo beche ajo cho ti lawai on le sin khopai ti sin square data plus cos square data hoga na ele 1 minus 90 degree minus a chini he do hum now sin 90 degree minus a square data cos a ne anam che ne anam formula है दायु होना ना मैं confusion नहीं हो formula है दायु होना sin तो cos square देता है कि प्यारे बता ना sin square देता plus sin square देता cos square देता नहीं सकता એટલે cos 90 degree minus 23 degree जो है क्या sin 90 degree minus 23 degree क्या એટલે ची cos जाती थी हम cos square 23 degree थी चुना ची कितने मार Nethemam now. Cos 90 degree minus theta cho sin square khare je cha. Confused je on है. पता ना sin square रहता है cos square रहता है पी के बोले वन सो दे तीन है हंडे चलो ना. आज तो तेरा चे cos theta सो थे चा. Ahi lawai on le cos 23 degree na monum lawai le sin a plus sin b cho pam 23 plus 67 ko pam sin square plus sin square b is equal to 1 tiu ta na ye thi na deng na if a plus b is equal to 90 degree ye tin zile ne thei pe na da na chita bangayang cho cos square hai na plus cos square b cho 1 ना if a plus b चुप हम 90 degree इस समय पे चिता इतनी होने लगा नन है थी पेन लगाना कबार बदला पता बता ना चाहिए sin square था plus cos square था 1 है तो चलो ना ये वहाँ से sin square था कि पे चलो ना आज पे आये जितने नहीं समय 90 डिग्री है हम 90 डिग्री है sin square था plus cos square था 90 डिग्री है पे कितने हम 1 जितने नहीं पे हम 1 ना 1 plus 1 से पे हम हाँ हालात पे से ना कितना सोल्व से ना
last question solve होता है sin square का cos square का नहीं बनता चला ना पहले जो a plus b जो 90 degree ही रहती है if a plus b square to 90 degree का सही पियों ता चला तो है तन लेको ना लेना तन लेको ना very different so अगर ना plus minus मुझे क्या चला ना चला तन a into तन b ना तन ना ही multiply है जो ना अगर ना जो plus चला ना तन a जो तन a into code b तो ना code b is equal to 1 if a plus b से पे हम 90 डिग्री तन लेको ना ऐसा चुन मगती से पे हम चला ही multiply हम चलो multiply चते नहीं 90 डिग्री ही ले आंसर चो 1 दे चो ला क्वेश्चन मंगा जो बता if tan 23 degree into cos 60 70 80 90 67 degree ना चुचे पे हम पे हम तन A code B ना तेने के बालों या चो B के तीचो तन A code B चो 1 ही थे ने जगह चो तेने को बाले पीसों ना हम 90 degree सॉम आंसर से पे हम 1 ये ना कंटिन्यू कितना होता ना तो याद नहीं होता